Whātulau atu le palutau e Paul Moto. Hiolo whionga whong whitalai. Tai nane fōi sui mamalu le whono au whaitula whono. Ia whātulau atu fōi pa io tia whau, malai whau tunga tangi Samoa. Ia manatu e uia le whaivo whase enga uia le ata mai oru whanua se e ona whaivo whase enga. Ia na whase e ana lia. Pe foi upu e fasino le matou fale vai maunga. Fasuanga tālo i matou apaula nai vaia. Fasuanga tā foi lo fonga na whanua nei papa le loa ma le papa uta. Whātulau lapa. Pa io Samoa, sa mwhai ngai le toi avea. E o yeis whamtalanga vai maunga whāpele ai. Ia tu maua sa mwhai ngai o le whāwawau. Ia pa ia sio tu malo ia tapo i mai mal manuia man manul taimi ia ona fai status sao vale tala fata o tupe o pia nei laulo a fono al mau fono Samoa mawal matua la ungal vai mong fa ile tusi la utam fai ke siano vai asol nei lo yail manatu au tu e fa pea Whāwae lau tautua i le alofa moni i le atua. Whāwae lau tautua i le alofa moni i le atua. Ai whai mai lau tua le tala tupe ale, whionga le minstau tupe. A inga, au tasi le ngawhatauli maina o ati nae o a inga. A tu whātasi la le, maua lau tau mawhai, ma le au tua le tala tupe ale, tato malo. Ian whapere a whawae lau tautua i lau ainga, i le lofa moni i le atua. Build your service to your family on a foundation of true love for God. O le fasili, whape whea na whawae lau tautua i le lofa moni i le atua. Whape whea na whawae lau tautua i le lofa moni i le atua. Manino a whiong pa ia le atua. Pe foi no mori mau yaile apostolo nuese a fai o te tautala ngana tangata a toa ma ngelu ale ai so wolofa ia pe ia ule apa mea taliri o sume pelo tangi awa ele ngata in tato tautatala ia tato wolai to so ifua o mātou wolai, le lofa moni i le atua. O le fasili foi le aona, fasili ai tātou taitai wa veama, taitai o tātou mālolo nei vai tau e mesel nei pa inga. O a mai tātou a inga, o a mai tātou i tu mālo, o a mai tātou atu nuu nei vai tau. Ia, o le suil nei e militino ma le tu malo i teimi uma. Sau silingia foi lo tu malo a mai to ainga. Ia lau sunga li fai pule. Tu langa tau soifua malo loina le lei. Tu langa tau soifua fale anganga le lei. Tu langa tau tamau ainga le tupe alu ma tupe maua fa ale le lei. Pa tu lala wingo tau saunonga. Ia na foi le mato i tu malo Eleni ele tua iai. La foi le tatalonga mas fau le fionga le mistau ele ma. Ia lo fangiel ta sanga nei tu malo. Ele o fia ngalu lu iai e fa ftai o lewa. Sono manino le tatu fionga le palemia male. Ia le tatu fenga malo. Le la to tu ma vai fa lua ia ele le tatu malo me se leva ele fascino le mato fale vai mongo. E mo mori la nga whaftai, lo fionga le taitai ul malo, lo fionga le palemia. E meise ua, te leel swinga ole, tal whatai ole tu malo, vai mong wha. Ia mai lava le vai singano, tau tu sase pa ia mulnu, pensula i mulnu.
ma e ule mātongo fia o tāpenanga piona iai, moli atu whawhatai tele. Whawhatai mo le mātou stage, lau i lumo le Sheraton. Ia meise foi wa, whai ma wala wa, wane eitu risi mata, ia meise foi le mātou Black Sand, le i lumo le, mātou mawhale. Ia tue nai falsa mua i nafa mo le mole, ia meise foi mtanga luenga le malolo, nafa mo le whamatango fia ina o le tala whātai e pia. Tue tasiala awala i nā o le mātou, o le awala le alu i tua le mātou pitonu, o le vaisingano. Whamole lau whionga le minsta o ngaluenga, lau whionga whurtaitai le malo. Ia, o i nā lo Yes Company ua loa tau sanga o tau tua le tātou malo mo le tātou atunu. Ia, si company leo le inalani. Loa tau sanga foi o tau tua walfonga tau mafa le palemene, me si foi fonga tau mafa o komiti. Ia tua iai, si company ni ua, o nā lo iai si unga o le awala lea. Ia nā foi lo sua ina o mātua pensione, whamole lo whiunga lo whani le awala lea. Ia tua le inalani. Tina le tongia ste i Maramalan Company, ia oa le inalani. Ia e whawhatai. Nau na tuatu i tawhatafa lau whionga le taitai il tātou malo ia le awala leo si mātou pitonu i vaisingano. O le mātou pitonu i lalo vaiam parisi lau whionga pefui anu la ungai le tātou tau whianga taluai. Ia o awala alo ia. Ia pangatia tātou taulanga ili tibunga malolo vai. Pio i e tua i eile whangasoloa i lo tātou atunu. Tua i awala alo i e pālisi mnalo vaya. Ia alo i e vaya ngai mo miel toi whaalili o ala vai. Whamole lau whionga se sila ni ai. A me se lava i mori awala. Wa a una lo fia si o tātou atunu. Ia whai lava i awala li e pālisi mnalo vaya awala alo. Nei mātou pitongu i funga lei mala mangoto lau whionga. Me se foi i le mātou pitonu i vai mea. Ia lo fia lo le telo timunga ia ona iai lea tulanga pangatia. Me se lava le whangasoloa i whanau aonga. Ia whapena foi i le tātou pitonu i nei mulnu. Songi mulnu ia whaftai o lo malu pele tui tai talingalu. Au le tui ngā uta lau whionga. Ia e lo fia na ia inga i so mātou i tu mālo pe asua tu il tai. Ia lo māni al talingalu le tua mauta o tātou mauta ia me se foi le mauta o tau filau. Ia māna ia pena whaau atu i tua te talingalu le pito i tua whamole. Ia sa ia foi le manato nei tu mālo te falta wala pa ia o tātou mālo se awala alo i nai. Mai songi po ia nga iatu i vai usu. Ia ole po mala el neva i tau le tele ole poloka o wala pele hanga i mai sanganga male falata. Ia silsila iei le hanga i numanai. Mana isi awala alo i il vai mea le vavai mai ita awale whangasolo il tai au mali mana vaunga luenga. Ina ta tia atu au tafole lau whionga. Ia lau whionga le minsta watina en business laiti. Whaftai o lewa ilwa ngā tupe lewa whaanganga mo concessional loans. Ia me se foi o nei tu mālo e tele lau whai pesinisi la iti. Ia lo whai awe wha mua mua lwai monga wha, mua lwai mua tolu lau whionga wha mua mole. Tanga luenga o ainga manga whasotai. Ia whaftai tele lau whionga le minsta. Leo ta oto lang tonu le. Tulanga foi ploketi o nei tu mālo. Ia me se fui pawane lu tu malo na toel tu pel tu whana o le back to school. Ono le leo le whatulangana o le mātou. Waanga le whasafu atu le tumau ainga le tua. Le toe le sitala uma ainga. Wa iui lava wa il ta oto le poti o le whaitau wa whai o le tātua tunu lua whelua tasi. Ia ai sa ia le anganga ua. Whatupula ia. Ia nuu me se tu malo. Ia pole ala lea na toe ngā lulua i pēl mātou komiti. O pei tua toe le stala ai ngā uma.
ia le na fa sa fu el fam yanga le ia talo ia le o sau i lalo la tanga wenga le back to school ba le tele to fa wa le tau sang ia lalo foi le tanga wenga lo fionga le ainga mang so tai mana ia lo el sele ni mo pepe fo ia mana ia pena ia i lalo ia bo a foi bo tato isia so fa pitoa back to White Sunday, back to Father's Day, back to Mother's Day, ia tato back to back ia fa pea ma na ye ma we fam yanga ia wai e manui ai na ma to tu malo no fo lai se manoa ia Maria Fenor sui o le vai bango falo sa no sei tu atu le vano le pionga minsta tu pe mo fa fai lo fionga mo le vano e fa maru sui mamalu matango fiel sa unuanga ma le lau e paua sina mala le tasi fa mole rango sui o vai monga fa eu matou fa vai monga e alo fani e matou tenga lu fa tasi mera tal sanga tu sui fa mole la vai foi ma vai monga lua ma tasi tatu tal sanga le vai tasi e tele foi matou tamai pisinisi la ai e mna mi foi so sane tatu tu pele ma le malo fa mole ia si vai ngale titile fa na to sui balu ia mantua mai matou o fai na auto teu fa pe mele la tunu ele fe al fani vai bonga mo mua mal tasi male lua mal tolu mal fa atato e tato fe al fani tato tinga lua fa tasi fa tai mo lo no ia malo ia o lo tula mai la fionga te tai malo se tu atu lava le no le fionga le lipanmia ina nei te o vai aso lea o vo inisi lunga social media fa pe mai fa le back to Sunday e mal back to Father's Day, mal back to Mother's Day. E tasi ale back to school. Ol fasa onga le na mo a onga o whanau. E tati e nisi back se iau no fo inga fau na fa solo meile. Ane ma nei lau fau tuang. Ia, malo fa aftai lo fionga tai o malo. Ia, fa o mari sa unoanga vai mongo fa. Te lo fionga fa aftai fo i mal fau la veolo. Se o so minsta moni au vai mongo le ainga ia fa ftai foi o mobile tato maftanga fa mo moile na vai atu tato tuto tas o matango fiel toi fa tastasio faltur masanga o mana ia le fa mo le o to sila fa ia tu lo tole o tato faltur masanga ia tausia ia al volvo pel tato so tanga le so tanga falangano ia faftai la fionga palmia lewa sa no manino tu sai foio ia o mo nga fai vale sio tu malo pe on fai ele tu ai na pisinisi la itima ia faftai o lewa sa no la fionga taitai ia tati atu to fionga o fionga mi sta on faftai tele la o fionga ia me se foi fa mo pe ona yele lango le tato mtanga lwenga. Ia mole au tau ino whanau. A ial tal sanga nei tu malo ono. Tal tonu o le finangalo foi leo lau fionga ma le mtanga lwenga. Ua lai ona le tu i lalo le pia primary lalo le fon whawai. Sila fia foi o le aonga le pia primary. Ia taipe ia o le kolisio Samoa ma le kolisi tele ia o avele ma le fifi. E lo lofi ma iei whanau tato atunu e ngata ole vai maunga ma faleata ia lo iai fo ia lo whanau mai i tu malo i tu or sio tato atunu ono o manatua nei matua a fio mai ngaluenga ma fi au ma ia mai la to whanau e a onga i la pia primary ia anto e manava leo na to e pikire o la nei o la to whanau o le ala fo i leo wasi i tia maurunga i le lola nei a onga ova male afe se lau tamiti. Ia aole atu ngalunga lo iai. Ono le ua iel fina ngalo e leto e iai a tongi o pili male stala. Al nau ta inga sa iai le mato komitio le aunga. Fatu mauina pele le lei ato toole mato fale aunga fou. Awa tele o ploketi e mao. Ele o iai ni maintenance plan. Ale ala foi leo fata auto el mato komiti ina fatu mowina pele leo o le mato a onga awe le yese matu e na we awelan fa na se me leo
ele utulanga lelei mesil soifua maloloina lelei le ala foi le nau ai fatu mauina pel tongi na matou tangata tongi aso lo iai ini fatu mauina pel mamao lo toa mesil le au ia pita iani ia ele mo fainto nga fatia le matou komiti ona fa wau tongi no tangata nei talo toi lo fionga a fai ese so soani mo mel lalo tatou OGG fai ona kavai maintenance o tatou o falaonga ia ona awailo se manatule nei komiti mal nei no ul fufuanga awal matou falaonga lo fionga na fua mai lava luaf sului vai na waiele fata oto le matou poloketi na la foi talia tatou paanga ia mai fafo no le tapena ole o le feasibility study ma le tu single tar sangal proposal fatulanga le ia le ana tali mai saina al fa mo menga na la ufionga ia fatu mawina pele le yo fala onga ia tua ia fana ia mesio le soifua malolo ina le yo fala onga ia nga ia ena ta oto tu tafta la ufionga no lo ilta sanga mo le fapi no le permanent mita il tisele o matu fala ma tu paua le ole o le vaenga lo tatalo mai kon kravat saina no le afia la lo polo kala miso soani le malo saina talo to ele ofio lo fan il tal sanga sio matu wa ongol tuinat ya wale fapi no le mita le pe fu yo so soani melta tu malo ya ile fapino le mita ile amatanga o ploketi le nei ia no o mele se manatu nei tu malo le tatu tala tupi famuina le na falai ele i se le ia tu manda no e tala malo o fio hat parmia ata sile nei ploketi ta ua ele mamau le tala ina tu o lo fito i tonu le tu malo so malu o lo ia le feutana inga tatou kapeneta manatanga luenga o lo fatala no le temiri nei e winga tatou OTG funding e famo mo lumana i sitia ai fotonu ala mele te sa no mai ia inga o me mana o mia e lea onga malea onga ai me sa ala lea onga lo tu malo langa ese le tu langa ese o fausi o to fala onga ona o fala onga na ave ele so ni tele le malo ma o lo tu tonu lo ngā tonu le taulanga o lo o fanga uma iai a o ngā uma o le tulanga manino la ma le mamalama mo le lumanai e te lele tau wha lau te leina o le tato OTG program ka vaila me ia te sauno mai iai na ia whare leia tulanga uma wa o ngā teitasi e se ai maisia o ngā ia i to tonu i tu malo o le wa ave ana i le pule mamalu ali in fai pule ma tato poloketi miliona e so ni fo lato a wa fo ina o alo ma fa na wa le tu malo la o ye o to wa o sa mo a to le ma ye i no winga la e tau na fai fo le fu fa ta tau le malo o no sa mo a to le o ma i tato wa o le ye le tu ngalunga ta si la val mena na manatu le malo le menne o komiti o fai te tengo tupe alu fa le tau ke lo foi le na fiel tato tu malo tu langa lea mai o manatu le malo ia ua nei to ia nisi fainga fa vai ese atu fainga fa vai le fa tatia tu le malo fa tatia tu le malo e o to ngia pide to mait ai atu komiti fai le stala mai si additional charges ele fa tanga ina tu le malo la le o manatu i se to e pasa ila titia mo nei no foi faru pe le se furu valu miliona te si male lima le us furu valu mo le temi nei a le sita tu tau sanga i numatu e na o mai le manongi o mana onga nei to tonu le tau langa e pe i le te le fa fita u le langa le mai ai tama fa na o le tu malo mai vai maunga tasi tau fa fale atatasi tau le fa ia masa mo atom sa vai a tau lo finangalo tauolo finangalo ono le puipuinga aseta ia maintenance le lei ma fale supervision monitoring ina ia le lei ai pele tu langa le faua wina le atoanga quality assurance mo le lei o le fale onga awale umi na faunga mo tatou ia le famamla manga le foi faafonga mai le fionga le minister o lo ilo le tatou OTG mo lumana
mal whaalolo. Malo sa no lo fiong te tai malo lo fiong di palmia ia tu atu le vano e fa wa sa nga sui le to mi fa so te 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 lo fiong te tai ole tal manino le ni si atu ngalunga lo ia ile matua onga ia na e foi fa moi moi matu te so tai ma fon fa vai o tu malo ia lo fa na lo tonu le onga ina i se matu tu na inga foi le mo fa na ia o la tu malo lo tonu ia whaftai o losa uno manino lo vai ngal tulanga le ia matu tapua ia tumbal mwia ia tātou tala tupe lau fiongal minsau tupe ia mori nga nga whaftai ia me se fuim tangal wenga tupe lau fiongal whailau tusi ia mal tangal wenga o ngā solongal matungal wenga komiti ia sa ia nau ta ingai e maua ia ia tulanga o lipoti e tua fo iaile so mātou iloilonga. Mātou siringia mtanga o lenga tupe whaftai o leo tau nuu mai a whamtalanga tupe. Paplia kaunsi o le lua tolu lua wha. Au sau noa mtanga le fionga whailau tusi tupe o lo ta oto atu nei le audit. Paplia kaunsi o le lua wha lua lima. O e ta ua lipoti e iloa ai le palimene ma e mese komiti tupe. Tulanga sa yel fati nong au nanga tanga lungal malo. Ona yele se fu fati tau tulanga piona fata auto mai lato tala tupi. Awa mai tau wina pia. O yei mtanga lungal fata ngisia pia manoa. Ava noa fingal lunga. Awa mato maua fu yei mtanga lungal o yeia. Ya manoa yo fa pia mai o lo taofi multeminei. On hold with hope ya mai ava no wa yai le faka ya au te lo le tau sa ili ava nga tupe fa tupe ya no ya ona sili lo le matu komiti pole ale le mafaio na ausia malanga ftau li mai no ausia o tulapa KPI som tangal wen pe afu e tala fa tau tupe lo tu ititia ni so operational costs. Ia alo tu mau pia KPIs. Mai le iwa masina o le tausanga whaltupe le la whamai aina nei. Fua whata tausanga whaltupe fau le la tato savalia luono lo fitu. Ia alo tu mau pia le taula inga o ngalunga whatino. Tu whesiri la ia. Whapewhea ona whatu mau wina pia le taula inga o ngalunga whatino po KPIs. Alo pa ui lalo vea ngā tupe mo le whatino o ngalunga. Ia me se foi la ia mano fingal wen. Pe no fatal no at. Ele asa semtanga wen fa pe mai e mato wa mano sa mato fatal sangaina. Pita yane ia o ta autor. Si ilo longa al tato komisi mal tato mtanga wen tupi. E ia va no e tu facilipia. Tato principal advices. Fa fautua au tu. Ele fsing ia finga fa vai na ia va no nei. Au le fisidi o fe tonu eli tua oi e muta il fautuanga leale fa fautua au tu polisili komiti fatino a fa yo le sa fisini ngie ni sosui malwa me se ful sanga ngatasi fa im fatte te ingol el tisi o fe tonu ai e yele tua oi o fautuanga e mafai ona tauli maina le tatu malo a fai o lea sa tu natu le fautuanga al komiti whaatonu. Wha se i le faurulunga. Sa matu fisiningi e fuele whaaptonga tato tuma oti tato malo. Tali le MPI, mai ana watu le mato fautuanga. Whaapepa le mato fautuanga. Ta oto atu se le longa al kabineta. Alvisidi, o le atonu lan ta whai o i al principal advisor e whai. Wa la to ia te lo la to e fautua ina a to fionga i minsta. A so vai. Ngalu nga tonu ale fito i tonu wale ofisile o pulenga pulsili. O le pulsili o lo iai le to mai malanga va. Tu langa tau whainga whawai. Fautua ina i le tātou malo na tau. Lano le whainga whawai te loe le i lewa te le atu whainga whawai le na whawai ea manoa ia. Astu alalo ni tu malo malanga falalo.
Nisio mtanga luenga peona, lai tono matoli poti. Ai tala futu ua. Ai tala futu ua. Le funtal no ina le nisio sui mamadu, ai tala futu ua. Ai sele mana yo li poti su tu sile wo pela lo fono mota. Lua lima lua ono, numero fasu fa. Mai le piliota lua fe lua tolu. O isa ma fa ma wina ai tala fu nei. Recorded age outstanding debts exceeding 90 days over 1.7 million. Olfisili. A faisa tu inatu ya tusi fa pulenga management letters and official audit. Ai siana le tali mai ai. Ai siana le tali mai pulenga ai talafu nei. Leu fa tupla ia. Leu fa tupla ia ai talafu nei. Ai olesa ma ua fautuanga suitus. Ia fai tetes fan talanga ole tu li komite tu la fana tu maule li potier audit. Alfa afsili na afsili pele nei tu malo. Ai se ana le tali et pulenga. Ia ita lafune ina ufama ite mai. Ia na mta oto at fa fautuanga. Ia mese fo yo le lomale lau le winel tatou palimene o li poti nel sutus. Ia ta ua wale fau wina o tatou talo tupila numunga ia tulumunai. Ia mese ai fo inisi o vayanga peona iai le fautuanga le tatou sutusi. Ia ua fautuaina ma talia fo il komitupe. Ia mese fo inisi o vayanga lo ianga iai le latou fautuanga. Ia na o melo lo fionga minsta o le fono au mali. O te vai lua imna, vai rupeina ma le whaaloalo le saunoanga matanga o fia le sui o lo saunoa, taluai wa tatou o mai fori tatou marolonga masani. Ia o le a whaawau le 5 minute le tutoe le sui pe a tatou taliu ma le tatou marolonga masani. O te whasi se lato la whatatia ese ngā luenga na mauta fono au whai tu la fono o lana marolonga o le tae au. O te tāpara o fionga suis fono mo vai maunga whaati tu la e mai mo le whaawina o lau saunuanga, to e 5 fo iau minute. After tire lo fionga fong talai mo le avanoa. Pale au fo il tautenga, me se fo iwa sau yalo taringa le sua le malu le palimene. O le ngā whaftai lo fionga, ma le fionga le whailau tusi, ma le tato official fono. Ia tautua whaawau o wale, fono uso al tato palimene. Ia whalongia foili sau noanga lo fionga na yo aole. Tau a fianga al tato maota me se foili whatontun folaule tu la fon tu mau. Ia peo langanga tau watu le nei tu malo. Ia tu langa tu ngā pian ta oto iaia ia nisio vaenga sa langa ia nisio mtanga luenga ai whaftai lo fionga. Le toi umi foi. Aule i o atu whamtalango nei tu malo lo fionga le pale miel te itai le tatu malo lo ilalo le pale mene ma le officio whainga palota. Ia whamalulu atu lo fionga le ministao a inga manga fsotai. Ia lo fionga fo le ministao pulenga tina e tu malo pa uia te aule tasio mana onga o sio pito nuu o lalo vai sifu palisi. Ia ona ufatupula ia mato pito nuu ia o mautu fo lato whainga nuu. Ia te talo atu ai ma le whaaloalo e lau fionga. Ia te whalta wala e ini tofi pule nuu ma ni sui o le malo o te minei o lefe lafo ai o lato sui o le malo ma sui te maita. Ia te talo atu lau fionga. Ia se avanoe ma whai eo na mauale. Tofi o lalo vai sifo ma le mato pito nuu le parisi ma le whaaloalo. Ia no o mai lea lau fionga le tanga luenga o whainga palota me se fuile whanau au. Ia o lewa ta oto sau nonga le fionga le tai le malo o lewa mai a tō fia le tato komiti sue. Ia e silta ua le vaenga le piona. Iai fui ia whato whala inga fui o nisi o komisi pa inga taluai. Ia tō manatu fui i sai lilinga fui sa whatula i meina pa inga. Pa inga sutolu sa te te whono ele fionga le lua punbal. A bea le fionga ngā ina tino minsta o le whono au. Pa inga sufa le fionga whailangi wholanga le o Pepesan Rivi.
ia o tula'i la fionga unasa mesi minsta pa inga sulima la fionga maiava i o laitoma ia lo avia la fionga le taitai le tuangai ma minsta o le fonoao whainga palota pa ina suluono fionga ianga fili patsela e te wati o avia la fionga le sa whaapito minsta pa inga taluai ia o lauia fionga tu utakta yeti tau le alo vea mtaitai fono le komisi ia o tele o nei komisi e su e lau a fionga le whangufutarai ia mai ala to ilo ilonga tuina atu kapineta ia ona te lea leo le teimi sa whaapea ona tuina mai eli po te komisi nei e tono palimene e ui o le komisi eli po te sao kapineta e se vai o nei tu malo ana au mai li po te komisi e su e nei tono palimene ona sufi e foi le fina ngalo le palimene ona e li po te kapineta ona au mai leo te unga le tulafono whainga palota ia ele o manino le palimene po a tonu vai ngana whaavae ai a te unga nei o tulafono whainga palota o le tele komisi e su e nei ele i tuina mai ala to li po te palimene a tulafono tau whaafi me te unga tuina mai tele ana lo lofi me le tausanga mulimuli a o lumana i ele whainga palota o au. O le tele foi na o le fitilingia. Ai se au whaatu ai e ina tuina mai te unga nei a o lumana i ele whainga palota o au. O esa ili e masufi e fina ngalo palimene. Awa e taua o le whatu leo le tō whinga o suyo i tu malo tu la fono o whainga palota. A o le toa sa tu la iei. O le tuaina tuina mai. Malama ye pale mene fautuanga le komisi e sue e mise foi whainga whaavae ua whata oto i te unga tu la fono whainga parota talo atuel nei tu malo lau fiong a whai o leo tofi tato komisi e sue ia pe mata ele mose ava noa e tuina mai ai ia mise foi le vave tuina mai o le mai tau sa toa nisi o te unga pe inga taluai fata apel pa inga talua yele yofi mai te unga yo tu la fono finga palot a fia i mal tu malo vai ma fa le ala talo toilo fionga ministero fionga te tai malo ya mo se va no la li wel komisi wa filfilia ya pem fai no va mau mai li pote komisi ya to ai mala to fautuanga fa yel fina ngalo morto ya wa ole au tu leole whainga whiwhiringa o tātou a vea matai tai o tātou parimene mo tātou malo tu la whono i o whainga paloto. Au tua nafi pui ngā ata i ma whale o maota nei ia mantua le loto nai tua a foi tai o whailangi le wholangu ia whaftai o lewa wawe pue le tātou ata le mai lor fina ngalo le atua le tau masina nisi mal fina ngalo le atua i al mesili whaftai o leo pu el tato wata. Ia pēna fitalai palau li po an po. Ia mantua e foi le loto le tamal nei a inga. Ia e uia sa vea ma lua i sui fidia o le tu malo palau di. Ia lona sao foi le tawa mea ina le lua i palimene le tato malo. Ia mantua i le loto le ia le tautua foi o tamaa. Ia me se foi mana ia o ata ia na wofi mai le official fono ia le fong talai le fionga af sanga fatu baili ia o ngalu le fionga le ma putasia no maro so far ko te fono ko mito tu la fono ia le fionga af masanga le fionga au ia pale mai le fionga to le fo le pepe to lo mai ni te su lo sa no fionga te tai malo bem fong talai eu fionga fong talai nga tolo fua ia malia fe no su lo sa no vai mo fa lo e fa la vea fa le ata tolo la se me vi fa sa o na tu ia fa mama fo se fa propose ni ma minute le fionga su no malo te ni im tau po lo toe ma na ia fo fa long on final on fa la lava ia o le fa popole 2 minute su na fa le 1 minute ja. After you film for talai. Ja, after you to folata mole. Tai il falboina. Le to yumi foi. Le wa fa mai atuli.
launga nei tu malo. Ia le ala le whaftai, o lea sa, au manatu le wholaunga le tātou pai inga nei, tātou pai inga suvar. Ia pei whiona saunua nisi o sui, lea sa whatawhia so le pei o le, nu o le atua. Ia, whio, ia mese foile. Le ato la au lea le tātou palimene, meis, whailonga le pule. Amo i tātou na imato, amo mai il tate, ia whaftai le atua o leua, ta oto i langa tonu le whailonga le pule. Meisi o le whailonga le pule la wafionga le whongwhatalai. Ia meisi eile, tia whau o le malai le whau tu ngā tangi sa. Mo le talo nei tu malo, ama talo ia lo tātou pai inga suvat. Ia leua tātou tō ai, leu tātou tō ai kanana. La wafionga te whalta wala. Ia ama talia lo tātou pai inga suvalu leua. Tātou whono osu, whono talatala ile. Tia whau le malai le whau tu ngā tangi sa moa. Ia, whamai ai tu leo le. Ia, nei tu malo, ia, whafteitele lau whionga te tai malo. Whai ea fōina, tuina mai nei nuu ma nei tu malo, ia le whafotupu fōi le whionga le Palembia New Zealand. Whafteitele whai ea. Maualunga le whaaloalo le tātou malo, nei tu malo. Ia, whai whafonga mai le whionga tuisi nawe mau mtautua, ia o mamana, ai toi pale mai palota le lumanai ia mantua mai tātou nu ia whaftai fo ia New Zealand le lima sepulu wafe lea ia te leitala ia sia maua rota lia ma le nganga whaftai New Zealand o leua maua lea se elen ia leu toi a mata ile sepulu ketu tātou nu ia leu ua whau tātou wafou whau tātou whau tasi foua le la vai al polonga ili ai ngaltai ia tātou mafutanga i Australia whaftai tele tōtou angalei tātou foi spuni le tau ngofie lo fionga le tetei fono tau manuao mese le talenga limu pa ia le tātou mafutanga ia lo whamai lo toi whau lisi tātou whautasi fau ia le tau ngofie talia malanga whaftai le au mafola fo le tātou mafutanga i Australia whapena fo New Zealand ia fai uleo se leo nei tu malo ia na yo matu whawhenga inga taulangi tai tapo inga le sunga le whawhenga inga whomai latu le whaltua ia lotu sunga to ina efu ma le whaltua ia hana tātou pūlenga me mtanga luenga pia sifo ia sunga to ina whatonu au waa pista ma le whaltua ia inga sunga to ina ia mori ma le whaltua ia malo talo whaftai tapua ia lo fionga pa tele me tātou whalelua i pālisi mla lovaya. Ia tainane tō fionga i pa tele whaltua tātou whaltolu. Sa le ufi tō ngā fufu am tau fusi. Ia whafitali taimoli tapua ingale. Manuela tō tsui. Ia lo fionga la autostusi le kalesia metisi mulu nei. Ia lo sunga tuyoti. Ia whamalo talo tainane le tātou lau mua i la lovaya le kalesia sufitu. Ia whamalo talo whafitai tapu inga mau, ia lo manui el fono uso le tātou i tu malo, ia tele inofo i lalo, ia pa ia o sio i tu malo na talo mai lau fionga le ministau tupe, ia pe mate ia isi whamianga le tātou pesene le nupi i wha, ia nao ta auto a taftafa funga lau fionga, ia pia le tātou sanga mai fo inisio le nei tu malo, manui lau fionga fonga fitalai, mau tō wha, utu mai le langi tō whālau whiong. Ia mesi whafoina o le whono uso le Palemenia Samoa. Manuia nai tua le malu, manuia fwoi nei tua le malu. Manuia le tapo inga Samoa. Maloloina le tu malo vai monga wha. Taima le wanoa.